እዚህ በደንብ ሃይምሮ መሰረታዊ ተሰውታ ለማድረስ ብኛል ሰላም ተኸታተልቲ መደብና በአርከስና ኢሉማዓት መደብ ምህሮና circumference of circle. When you say circumference is the distance around a circle. Circumference is the distance around a circle. ስለዚህ circumference ክንብል ከለና ንውሓት ዙርያ ናይ ሓደ ክቢ ንውሓት ዙርያ ናይ ሓደ ክቢ ማለት እዩ። ኣብነት C circumference ኮንኮሎ D diameter እዩ R radius pi ka 3.4 ወይ ka 22/7 እዩ። ስለዚህ D diameter ክንብል ከለና እቲ ሙሉእ ቅናት ናይታ ሰርክል diameter እዩ። radius ka ፍርቂ ናይ diameter እዩ። ስለዚህ ክልተ radius is equal to diameter. 2 radius is equal to diameter. Okay, በዚህ መሰረት circumference ናይዛ ሰርክል ዚኣ ክንረክብ እንድሕርና ኮይና እዘን ፎርሙላ እዚአን ከዓ ንጥቀም። ንኣብነት C ወይ ከዓ circumference is equal to pi times diameter እዩ። ወይ circumference is equal to 2 pi r እዩ። ስለዚህ በዘን ፎርሙላ መሰረት እዚአን ንውሓት ዙርያ ናይዛ ክብ እዚኣ ክንረክብ ንኽእል። በኣርከስ እዘን ፎርሙላ እዚአን ተጠቒምና ነዘን ስዕባ ኣብነታት ንሰርሕና follow me. ኦኬ በኣርከስ በቲ ኣቐዲምና ዝረኣናይ ፎርሙላ መሰረት ናይዘን ስዕባ circumference ረክብ ኢና። Find the circumference of the circle below. A 12 cm diameter ኣለዋ B 8 cm radius ኣለዋ። በኣርከስ መጀመርታ ናብታ ፎርሙላ ንኸይድ ማለት እዩ። circumference is equal to pi times diameter እዩ። ወይ ከዓ circumference is equal to 2 pi r እዩ። ስለዚህ 2r ማለት diameter ማለት እዩ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ናይዘን ክልተ ሰርክል ዚአን ዙርያ ክንረክብ ኢና ማለት እዩ። ንውሓት ዙርያ ናይዘን ሰርክል ዚአን ክንረክብ ኢና። ኣብነት እዚኣ A circumference is equal to pi times diameter እዩ። pi 3.14 እዩ። diameter እንደሂብና ኣሎ 12 ሴንቲሜትር 12 ሴንቲሜትር እዩ። ስለዚህ is equal to 37.68 ሴንቲሜትር ይኸውን። ስለዚህ ዙርያ ናይዛ ሰርክል እዚኣ ንውሓት ዙርያ ናይዛ ሰርክል እዚኣ 37.68 ሴንቲሜትር ይኸውን። ኣብዛ ካልኣይቲ ምስሊ ኸይድ ከዓ ኣብዚ ሬድየስ ተዋሂብና ስለ ዘሎ circumference is equal to 2 pi r ንወስድ 2 pi r ንወስድ ምክንያቱ ኣብዚ ሬድየስ ተዋሂብና ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚህ 2 times 3.14 times radius ክንደይ ተዋሂብና ኣሎ 8 ሴንቲሜትር 8 ሴንቲሜትር። ስለዚህ 2 times 8 16 times 3.14 ክንደይ ክኾነላ ማለት እዩ 50.24 ሴንቲሜትር ይኸውን። 50.24 ሴንቲሜትር ይኸውን። ስለዚህ ዙርያ ናይዛ ካልኣይቲ ንውሓት ዙርያ ከዓ 50.24 ሴንቲሜትር ይኸውን። ኦኬ ከም ተወሳኺ calculate the circumference of a circle with a radius 2 cm 4 cm and 5 cm. ስለዚህ እዛ ቀዳመይቲ ናይታ 2 ሴንቲሜትር ዘለዋ ሰርክል
circumference ወይ ከዓ ዙርያ ክንረክብ ማለት እዩ circumference is equal to 2 pi r ምክንያቱ ሬዲየስ ተዋሂብና ስለዘሎ በዛ ፎርሙላ እዚ አይና ሰርሓ ማለት እዩ is equal to 2 times pi 3.14 times 2 centimeter 2 times 2 4 centimeter 4 centimeter times 3.14 is equal to 16 5 12.56 centimeter لازم إذا خلت centimeter radius زلوا circle زوريا ناتاخ اللي يخون مالتي 12.56 centimeter يخون اوكي نايتا خليتي circumference is equal to 2 pi r 2 times 3.14 times 4 centimeter 4 times 2 is equal to 8 times 3.14 8 times 3.14 is equal to 25.12 centimeter 25.12 centimeter يخون التصل سيتي circumference is equal to 2 pi r 2 times 3.14 times 5 centimeter 5 times 2 is equal to 10 centimeter times 3.14 is equal to 31.4 centimeter لازم هيتحصل سيتها 31.4 centimeter يخون لذي فإذا قداميتي كلتا سنتيمتر radius زلوها circle زورياناتها 12.25 centimeter خون هاي 4 centimeter radius زلوها circle كا زورياناتها 25.12 centimeter خون هاي 5 centimeter radius زلوها زورياناتها 31.4 centimeter يخون باركس مدبزي حجاز هين مصرفو نخالوت نخبصح لايك شير سبسكرايب مقبر كمون زلكم أرامن دقافن رئيتكم نخصدلنا نصبعي أبز مدبنا كسام نرخبقا سلام كناي